chỉ bay vek ule tun chum chu chau na chinga karon soido na chau na kan han ti hian tun la ya phei chuan mishing hian chau na chi sang sang kan nei ve theya kan na thona emo kan ru lama emo enga po ni se thil chi sang sanga hian chau na alo ve theya appoint sin han soile ta ilang pakhat na chuan social tiredness ani a social tiredness kan ti chuan mipui hu hang zolo ataka inbiak emo online na inbiak tele midang ne na inkom hau shim shim te chaupui emo ningwat chin te hi an oma hetiang hi abikin mania omnuam ti emo rual pol lo introverted person kan ti ang chia hian om du bika ma se extrovert hoin an nei ve lo kan ti thei chuang lawang pani na chuan physical tiredness chu kan taksa chau na lam ani a kan na thona emo kan in khel zawa kan ha na lo chuak chin te hi anni a taksa ha le chau lan chhuat na danga chuan mutlem emo eile in chat la owang kan ti thei bokang pathumna emotional tiredness mishinga chuan kan thil vele ton azirin kan ru khoi thei dan chi sang sangin a in siam ve theya lungai na te beidon na te le hlau na te hi kan dam chunga emotion lama kan ton tur ani a in ngi zon na lama phei chuan kut in thlak ching te le mani kopui te in ngai sak ton launa te hian a om chin ani palina mental tiredness ithil shat reng na emo ishat rei thei lo na khan asiam thei ve a midang biak klem lutuk emo imo phurna ihlen thei lo na awangin a om thei ani pangana burnout points masa kan lo soito physical emotional le mental lama kan chawna in song khom atangin anron siam china kan nun dan point ahong thui thei hle ani atop na tan chuan meeting in harsana kan tok cheu theya michen khat chuan an harsana te thupin alanga chuan hlimhmel takin an nui hmel an tilang thin chuwang chuan mitin chunga tupo ni se ibulami te po ni se an chunga thatchwa la hoi hom takin bechi nang che nangma nge pon harsana tam tak ilo paltlang ve theya hnem ngai le pui ngai om reng lovin midang she thiam thei tu le pui tuwa lo chan itum to don ya